kynhun seng sahlang jong kathai Mawsynram plang East Khasil District kiba kynhup yak Nyotrup National Youth Council HNYF Nyotrup Youth Council HYC but ka Federation of Khasi Jantia Garo Peoples FKJGP minta kasngi kila leit yak ndu yak nong tre jong ka company FEDCO kabadan Mawsynram kabadai pet yak tanan boarding da ka ba kila khang tala shisendan yak ka office kabadan Mawsynram usamla tension Ransang chairman ka kynhun seng sahlang Mawsynram block bat usamla kelang thong ni nongilam ka seng ka daw ka bapelong yakini ki lai seng ban let khang tala shi sendan yak ka office treikam jong ka company FEDCO kadai hadien ba kila yo ki jing ujor bat ki jing u jing nam ni ki pai ba nong shong shnong ki bapanan kam yaki rukom treikam jong ka tanan FEDCO ba kala le bam sut nyo yaki nong thang boarding da ka ba kila pen kiu ya ka bill light but ka jingdu boarding kha ha ka te ka than shu kila ong ru ba ki por baladam ka rukom treikam jong ka tanan office boarding jong ka MEPDCL ka long ka babyang bha henry marsin shimti ka ni ka company FEDCO ha ka ni ka than Mawsynram dangar ranikor weiloi la kumba sansnem tam kala pinser tok bat kala stang man shim kabu yaki pat ba da ka ba pen kiu bill light lai sha saw sha wat yaki yeng baduk ni BPL namar kata kini ki lai teli ki seng kin salit ban khang talaru yaki shnat treikam ki badan hashnong danga ranikor bat weiloi bakin sa pen sngoru ha umandal ni khlieh du badai pet yak katanat boarding jong ka jala Meghalaya kum juru ha ki bor sorkar ban le halor kini ki jing bagi pat pa ki yakendu bat ka kerwo khubor ka bashai bangi kum ki pat pa ngim priang shu yakani ka company FEDCO bat wengno yaki saskular ni ki agreement balayate jong kani ka FEDCO bat ka sorkar Bahkan dari sebelah malam juga kita turun dan juga pol di dalam juga FKJGP yang bagi kunci perusahaan halang dia bagi yang jual bon balang hampa be kipat ba jong arteri blok radikor blok Mawsynram kapa hadir juga seperti jong ko disodo ba kipat ba kimat ya ka jing hamta be asra jing kiyo ye belai tar de bonkom ini lakta yu duk usuk ba marata adu kipat ba kila du ke sharia ya ni company ba ni ka pumlong yu ni ba ka don no remi ba mata singi ha ba khang tala ya ni office kumpul mana da noilam ngeselet ban khang khadap ini ki si bubut ki saw teli ki treikam cuma ni ka FEDCO badan apa blok Mawsynram blok radikor ka message ka mga nalejungi kum ka kynhun ni kwa kan ha adu SDO badan hamni kamtame yu project manager cuma ni FEDCO ba ngimdan kan shu banang ekran ketir mar balai mamata kasngi nila respect ni kapor ke baru bu appointment ke baru bu boleh penbet riew shift hadin ke jing shift ro taru ngi dan ke patient dan inangesa dan re ke bawa belum naklen ju sumlan yugor ya kapor sumlan yugor ro ini mungkin elam jong berhon sang balang berana po jong ke blok Mawsynram ba radikor tikumta naklen jungi ke khubor ke bashan bang ihap ban follow ya ke kamtam ya ke MU ke ba nakliang jongkani ke FEDCO ke extend ni hapan follow be kata ni ke target ke mangila bu target bat maru ban keti kata kino ke ban keti ban extend ban sign ni ke MU ban extend ya kata ngobot parong ya ke agreement ke ba ke FEDCO ke ya chama naklen juli ke ki kynhun seng balang namar kata nakmta kipat ba kamta me nakmta ki sup kiduk ki yeng jong kiru kan thai minum sompriti
but minum air lagi tu, but nang ni semat, bahkan dia foto kan sim kabu, pada kubur ikwa, bah naklem jungi, ngin selek sikibor di bajrong, bani kundo, but bani scrap, ya kini KMU kembali sign dengan FEDCO, but di bor nakamta ban niat saprang ni FEDCO haji ni aktif di blog. Kita kali kan message naklem jungi penuh dalam penuh sekolah. Yang jungi kita kynhun di sahlang atau contoh Mawsynram blog apa kynhup naduh ke FKJGP, HNYF, ke FYC. Dia baru lagi kita menuju history, nak kebentar bentuk, ya kebahar kemiat atau kadang perkahan kejuri, kata aku contoh Mawsynram blog. Dia nak kalian jadi tentang ïadei dunia, ada kiba khmat, contoh FKJGP, ke HNYF, dan HYC. Ini segmen mengiok pada bentuk ini kebawi galah akan kita menyepik yang kebahar kemiat atau kadang perkahan kejuri. Dia Lyngba jom ketika pun ïadei dunia atau khmat jom ketika ophis FEDCO atau Mawsynram. Kedau ba kalong ba nak kalian jadi ke kynhun seng sahlang iwan hangnya. Hadir bagi yosnyo ya kejuri jua Lyngba di ba jom kedong perkahan kejuri. Hai kebedai ba kejing pynphriang ya kata kabailan kabais palat tuat. Man ke puan aduk ki puan ke mencuah ke senam ke belalai no kejuri yosnyo ya kejing uat kejing nam jom ba halor kejing pynphriang ya ketika bailai. Bat deh ketika nongrim habagi ba ki pensnyo ki uat. Nak kalian jungi kum kynhun seng sahlang nyem snyo la ban susong ane ban susngap hanre pemense ni nak kebentar ban wan hakan ke office nak kebentar ban yakendo ban khlieh halor jom kita ki jingdawa nane kita ki jing ki ba ki pynpau nak kapor sakapor bat kawai ke ba snyo diau kala penom namar ba Pajujia kumpini nak kapor bat imlang pyntip ya ketenrai jadi ketenrai ke ba nak kalian jom ke office khlieh hadu ba pynphriang ya kabailan hadu ba kipat ba kamtam singi kinong kendong leit kiba buan kiba dok kiba sup kiba ramli kiba mat ya kini jing ke ba ta sibuan ya kayo ke kor teng yo i ba kawai ke yeng ke baret ka pendon kamtam uwe bolai Henry nadingi pai pat nadingi pek pat ya kata kabilan kalong omla su pendatai bat kani kecing pynphriang ya kabilan kamdei bakak tak tang ya kibaduk Henry kakta ro ya kibabit kibadan kibam dia ade nak